anhenu gaga bihu mu wudu gellene to meden algon men shafi mazhab ko sama mi rajye ke sam warab boda shafi mazhab ko fibhuga anhenu gaga bihi ja wudu gellene kama dekeni de mi masala ga shay bin baz rahimahullah vidalani anhenu gaga bihumun mutlaq ko wudu nu gellene manike evs halate nana anhenu gaga bihumun ko wudu nu gellene ei shahwetri kama eko bihun kamaga we namas nuata shahwetri kama neti bihun kamaga we namas me mi ilmerin emme sahaba manike khilafe bote ilmerin he namas ilmerin emme sahaba ki anhenu gaga bihun ko wudu nu gellene ei ena ge hashiganun ecche beru numanam egamane ki anhenu gaga bihun sababun ene kurimati faratun ecche beer wejjiya wudu gellene eheni hama kashoro nabiyya alayhi salatu wassalam kalifan ge bayin abiyami kamanu gaga bosdeve adi yafahu wudu nukurava namadu kuram oke den miga emme fahumasille gotuga sheikh rahimahullah mitaga bayan kuramani kana nisa suratuga salis timmana ayata al maida suratuge hawana ayatuga allah taala wahi kurava fave aw lamastumun nisa anhenu gaga tibamihum bihi janama manaki aslumi mi bihum mi ilmeri mi khilafwa tankolaki anhena gaga bihijia wudu gellena kama mi bihumuge maana mi diyatuga bihumuge murada ki jima em aslaki qur'an ge miyatuge miwa mi bihum anhena gaga bihumuge murada ki anhena gaga mi gota ailla wa ken allimuge maana enno e jima umuge maane ei ilmeringe debahunge tereng emme sahabahe adi ei ibn abbas radiyallahu anhuma ge bahe ema ibn abbas ki qur'an tarjuman qur'an ibn abbas radiyallahu anhu mi ayatu ge tafsir ga deki wada gannawani mi ayatu ge miwa bihumuge maane ki jima umuge maane adi ei salafunge tereinna fahuge ilmeringe terein jama'ategge bayako deke gote adi tawfiq devwa farataki man allah du'a ki الله سبحانه وتعالى أقول منا حق قطع دكوا هيك تمام هي توفيق دبون أتي باطل قطع دكوا باطل أقول من نجا قربوا أقول من مما الدين وفقه ورقرب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين